ola de calor intenso tem mais de 85 milhões de gente na América baude alerta de calor de fim de semana, que vai estar quebrando recorde de temperatura tão alto por de oeste e sul do país. Lo que está incomodando a Hopi na América também tem uma de Canadá que a volver e está afetando a qualidade de aire. Nosso colega Shelly Molashi de CNN tem detalhes. We're out here early trying to beat the heat. Millions across the U.S. are still facing a weeks-long heat wave, and it's now intensifying. The brutal heat and dangerous temperatures are hammering the southwest U.S. throughout the weekend. Cities throughout the southwest are in triple digits, and by Sunday, temperatures in Death Valley, California, could top 130 degrees. This weekend, that dome of high pressure, which doesn't allow any rain showers or anything to cool down, the air sinks down and just heats up, and that's bringing hot desert air all the way into the southwest. In Phoenix, Arizona, temperatures have reached 110 degrees every day this month, and this heat streak is expected to continue through at least Wednesday. It's the hottest time of the year in the hottest places of the country, but even with that, these temperatures are 5, 10, even 15 degrees above average, and that's why it's a problem. In the South, a heat advisory is in place from Texas to Alabama. In Texas, people have been dealing with dangerously hot temperatures for weeks. It feels like if hot sauce could be felt without you having to taste it, and it got poured on my back. Meanwhile, at least 8 states are under air quality alerts as smoke from Canada's wildfires returns to the northern plains and upper Midwest. Minneapolis and parts of Iowa will see the worst of the smoke on Saturday, with cities including Chicago, St. Louis, and Detroit seeing smoky skies on Sunday. I'm Shelly Malashi reporting. E quedando del calor extremo, várias partes de Europa também estão sentindo temperatura de calor de dia venidero. Por exemplo, na Espanha e Itália, está pronosticado para chegar arriba 40 graus Celsius. Na Itália, está alertar a população para monitorar a condição de saúde, mientras que na Espanha tem alerta para incêndio na florestal em várias regiões. Nosso colega de Sky News há vista exclusivo do Centro de Coordenação de Tempo na Itália e com estão no centro de registrar a temperatura de recorde na Europa. On the island of La Palma in Spain, firefighters are struggling with a large blaze. Heat, dry vegetation and wind fanning the flames. Thousands have been evacuated, and neighbouring islands like Tenerife and Gran Canaria are on high alert as the temperatures continue to rise across southern Europe. Carlo Constantini is coordinating central Italy's response to the heatwave. He shows us inside the Civil Protection Authority's Situation Room, where staff monitor weather forecasts and developing emergencies, preparing to send extra help if necessary. With temperatures forecast to soar to near record-breaking levels, there is a lot to manage. I am worried about what could happen in the coming days because if this heat wave lasts for a long time, he says, it could negatively affect us. There will be more and more wildfires. We clearly see climate change effects, and if this trend persists in the next few years, we could find ourselves in even more difficulties. Despite the conditions, the tourists keep arriving at the Vatican City in Rome. Residents and visitors alike now being urged to take the heat seriously. Italy's health ministry has issued an alert saying that people must follow the rules to protect themselves from these temperatures, and that includes staying inside if possible to avoid the heat of the day, shutting windows and curtains, and drinking lots of water. Southern Europe is used to handling hot summers, but these are exceptional conditions. Prolonged, above-average heat across a huge region, and worse to come. Hannah Thomas-Peter, Sky News in Rome. E tem fecha acaba para o cantante porto-riqueño Ricky Martin parecer delante de corte para formalizar sua demanda em contra seu sobrino. Alanes Quiñones de Guapa TV com informe.
Después de un año de batalla legal, el 26 y 27 de octubre fueron los 2 días que se acordó para que el cantante Ricky Martin dé su versión ante los tribunales, luego de que contrademandara a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios. Esto se dio en una conferencia inicial que se realizó de forma virtual, en la que se discutió el manejo del caso, es decir, los documentos requeridos y la prueba a presentar. Se entiende que parte de la defensa del sobrino, quienes alegan daños emocionales, recaería en que para el momento de los hechos en discusión era un menor, por lo que no tenía la capacidad de consentimiento y no podría ser demandado. Así es, si esto es una cuestión de entrar en las cuestiones de salud mental de parte y parte, ciertamente nosotros haremos nuestros requerimientos en vista de lo que estamos alegando en la reconvención, que es una situación de abuso sexual de un menor. Y en ese sentido, pues estamos planificando, en vista de que recibimos la moción de parte del demandante, pues presentar unos asuntos de requerimiento de documentos con relación a la cuestión también de salud mental del señor Ricky Martin y tratamientos en vista de las alegaciones que se hacen de agresión sexual. Los comienzos de este proceso legal se remontan al verano del año pasado, cuando el sobrino del artista, Denis Sánchez, hizo alegaciones de agresión sexual. Y aunque estas fueron archivadas el mismo mes luego de que se retractara, justicia concedió una orden de protección a Ricky Martin, quien en ese momento procedió con la contrademanda en curso. En este proceso inicial, el juez les alertó sobre lo que conllevaría que ambas partes aleguen daños emocionales. En cuanto a la solicitud de récord médico que se está haciendo, ciertamente la regla 32 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si se hacen alegaciones que tienen que ver con daños emocionales y daños físicos, los clientes están renunciando a cualquier derecho, intimidad o privilegio que puedan tener sobre esos asuntos. Si usted se ocurre, no, usted quiere un término, yo no tengo problema. Los próximos 5 días exponga las razones por las cuales no se deben emitir las órdenes que pidió la parte demandante, particularmente a la luz de que se alega que hay daños emocionales y físicos reclamados en la reconvención y por qué razón no se debería permitir En esta contrademanda, Ricky Martin y su defensa solicitan una compensación de unos $20 millones por los gastos que ha conllevado el panorama, mientras que el sobrino llegará hasta los tribunales el 14 y 15 de noviembre a deponer. Alanis Quiñones, Noticentro. E na Holanda, pareja acaba de casa não para completar a cerimônia, para motivo coerente da kutawata dene balão, a los e bulabai. É único que pareja aqui por a cita súplica de uma média social para waxi alguma pessoa por a haya erenchinan e devolver-se aqui na back na pareja. Nanta calcular que erenchinan porta caminho de Nijmegen. Lieve mensen, de trouwringen zijn de lucht ingevlogen. Ik sta hier naast deze 2 schitterende vrouwen. Kijk even, wie zijn jullie, dames? Wij zijn Caroline en Marijke de Vier Lama's. Net getrouwd? Net getrouwd. Ik vond het een feest jullie te mogen trouwen. Jullie zijn prachtige dames. Maar wat is er gebeurd? Nou, onze kinderen zouden heel mooi een ballon kapot prikken met onze trouwringen eruit. En voor het moment, voordat Dirk überhaupt bij het moment kon zijn, was het gewichtje eraf en gingen de ballonnen de lucht in. Kinderen in tranen, helemaal overstuur. Wij gaan er toch een feestje van maken. Maar mochten jullie ringen vinden, 2 gouden en 1 zilveren roze meisjesring, dan zouden wij ze heel graag terug willen. Maar vertel even in welke omgeving we nu staan. We zitten in het altijd bruisende Mil, maar noem even precies hoe het hier heet. Kasteel Tongelaar, daar zijn wij nu. En volgens mij is hij opgevlogen richting het Nijmegense. Mil, Noord-Brabant. Mil, Noord-Brabant. Lieve dames, ik vond het serieus een eer jullie te mogen trouwen. We gaan er sowieso een feestje van maken. Wat jij net al zei, scherven brengen geluk. En ik vond het een feest. Dank jullie wel. Jij ook bedankt. Doei. Super. Doei. Aldrich Warleman, Telenoticia.